Brothers, dobrodošli na recenziju stripa Tex nepobjedivi. Velike Bonelli priče, u pitanju je edicija Velike Bonelli priče broj 3 u izdanju Ludensa. Evo pogledajte pozadi kako izgleda. Imamo najavu za Tex Maxi Mississippi Ring. Unutra tu na kraju imamo još neke najave, pa eto, možete da pogledate šta se to sprema novo u kuhinji Ludensa. Mali Ranger, Chico, Zagor original broj 34. A ovdje sa ove strane, na unutrašnjoj korici imamo nešto interesantno. To je reklama za knjižaru Alan Ford na Novom Beogradu. Kažem interesantno jer je ovo hrvatsko izdanje, a reklama je za striparnicu u Srbiji. Što je još jedan dokaz da su zapravo strip scene u regionu zapravo jedna zajednička strip scena. Jer što je prirodno, jer mala je publika i jednostavno neophodno je to prelivanje i publike i stripova da bi se što bolje ta scena održala i razvijala. Nepobjedivi tekst Boselli, crtež Marcello. Ovo su zapravo u ovoj jednoj svesci tri epizode redovne serije Texa. To je negde sa sredine serijala, ajde da kažemo, negde oko 430. broja. Čini mi se da je ovo izlazilo u redovnoj seriji. Inače, mnogi od vas prepoznajete ime Bosellija. On je zaposlen u Sergio Bonelli Editore još od 1984. godine. Pisao je Mr. Noa iz Zagora, postao je glavni urednik Bonellija 1993. Takođe poznat je kao jedan od dvojice kreatora serijala Dampir, koji je počeo da izlazi 2000. godine. Ovo inače sada izdanje Velike Bonelli priče sa Texovim epizodama, to je nešto najbliže onome što smo svi želeli, a to su Tex odabrane priče. Znate da Veseli četvrtak izdaje odabrane priče Zagora već dugo i uspešno i nekako svi smo se nadali da će početi i sa izdavanjem Tex odabranih priča. Ovo je otprilike tako isti koncept, tri epizode koje se nastavljaju jedna na drugu, spojene u jednu svesku i onako odabrane, da kažem, jer ovo je dosta voljena epizoda, jako je cenjena, jako cenjena priča Texa. Zbog toga sam ja i rado ovo uzeo da pročitam, jer sam čuo od Texovih fanova da je ovo baš jedna od najboljih. A ja uvek, pošto ne čitam mnogo Texa, uvek jurim kao šta je baš najbolje od njega, jer ima mnogo epizoda, pa ne znaš odakle da kreneš. Mogu vam reći, svidelo mi se ovo. Pa mislim, prva Tex priča koja se meni jako svidela bila je Miran čovek. Mislim da je Miran čovek remek delo. Tada još nisam snimao recenzije kada sam to čitao, pa nemam taj video, ali baš me oduševilo i ocenio bi da sam tada snimao recenzije, ocenio bi sa 5 od 5 definitivno Miran čovek. Samo što je to mladi Tex specijal, pa se baš ne računa.
A ovo je prvi tekst iz redovne serije koji stvarno mogu da kažem da je za svaku pohvalu. Priča od starta kreće jako, brzo se odvija, brzo se smenjuju lokacije, vremenski periodi i tako dalje. Priča počinje u Engleskoj gde upoznajemo irske teroriste ili borce za slobodu, zavisi koga pitate. I da ne spolujem tačno šta se dešava, iako je to sam početak, samo ću reći da se priča brzo seli u Meksiko nakon 10 godina, gde ponovo srećemo jednog od tih Iraca i pratimo kako se upliće u poslove sa jednom irskom bandom plaćenika, koji prave probleme kako u Meksiku, tako i u Teksasu, što naravno privlači pažnju naših dragih rangera, Texa seniora, Texa juniora i Kit Carsona. Da li se on zove Kit, ne znam, uglavnom Carsona. I njihovog još jednog prijatelja indijanca, koga sam zaboravio, tačno uvijek zaboravim kako mu ime, nije važno. Oni se odlaze u Meksiko da se umešaju u tu priču, da pošto je Tex od ranije se zna sa jednim od članova te bande, pa želi da mu pomogne da ga spase jer je čuo da je u opasnosti. Crtež ne deluje na prvi pogled bog zna šta ako ste navikli na razne čudne stilove kao ja, ali veoma kompetentan crtež kada ga dublje analizirate i odlično obavlja svoj posao dok čitate priču. Nemam nikakvih zamerki tu za crtež, mogu slobodno da kažem da je predobar, pogotovo za Bonelli standarde. Scenario perfektan, pravo uživanje, pravi tvrdokorni western. Samo ću vam dati jednu scenu za primjer koja je perfektna. Samo da je nađem, nije spoiler, ne brinite, morate da vidite ovu scenu. Zaista sam u njoj najviše uživao. Ona počinje ovde na 58. strani, u pustinji, usamljeni jahač jaše konja, ima strelu zabodenu u butinu, sunce prži, njemu se pričinjavaju neke fatamorgane, prilazi nekom napuštenom gradu, skapira da to nije fatamorgana, da je to stvarno grad, seda tu, pije vodu, vidite kako se to sve polako odvija, šalje dimne signale, dolaze neki Meksikanci koji nisu baš na njegovoj strani, dolaze, vidite, baš puno njih, 7. On je ranjen, sedi u toj kući i oni mu kažu ima jedna stara poslovica u pustinji baš za tebe. Kažu kada se janje izgubi i doziva pomoć, kad dođe njegova mama, a kad Vuk. I oni tu repetiraju pištolje, što on slao one dimne signale, pa oni kao kažu, znaš, privuko je njih umjesto svoje prijatelje. On vadi pištolj, kreće da puca, tu kreće ludi obračun, da dalje, ajde, pazite koliko to dugo traje, ta pucnjeva, da dalje, ajde, ne spojlujem šta će se desiti na kraju, ali to je za mene ta scena, to je za mene pravi western, zaista predivno. Takve špageti western, neke zen scene, da ih tako nazovem, su u ovoj priči podržane nekim vrtlogom političkih igara, igara prestola, izdaja među prijateljima, borbi za ideale i borbi za ličnu korist. Sve je održano u sjajnom ritmu koji ne dozvoljava nijednu stranicu viška, u kojoj se ne dešava nešto značajno, uzbudljivo ili zabavno ili jednostavno cool. Od ove 3 epizode prva je prejaka, zaista, i ističe se, što je najvažnije, da vas uvuče u priču.
pa kasnije bit ćete tu svakako. Druga epizoda je malo slabija i treća je većinu epizode frenetična akcija sa hiljadama metaka, stotinama smrti, pravi crescendo na kraju. Tako da moram da vam kažem ovde, ocena ukupna za Nepobjedive je 5 od 5. Planiram da uzem i sledeća pojavljivanja teksa u ovim velikim Bonelli pričama, jer nemamo, nažalost, teks odabrane priče, pa će mi to biti neka zamena za nedostatak odabranih priča. Ostavite komentar ukoliko ste vi pročitali ovaj odličan strip, lajkujte video i subscribeujte se na kanal, pa se vidimo uskoro ponovo. Ćao!